الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Бүгін бетінде біздің Хижраттағы сүре, ол Тин сүресі. Барыбыз да бұл сүрені білеміздер, яттан. Білмесек енді үйренерге керек. Бұл сүре 8 аяттан тұра. Шулай ук Мәккеде инген. Һәм гомумән мында енді бұл соңғы сүрелер бөтенесе Мәккеде инген. Мұны айтып тұрға да керекме? Бұл Мәккеде инген сүрелер бұлар барысы да. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ayta "Vettini vezzeytun." Bu birinchi oyatda Allah Teala ant ita ikki turli jimish bilan. Ikki turli jimish. Birinchisi tin, ikkinchisi zeytun. Biz ana tinni endi biz aytamiz injir deb, injir, ana biz baribizda bilamiz, o'shaganimiz bor. Ham ikkinchisi zeytun. Bu endi alifki. Yoki ikkinchi turda aytganda tag'in smakovnitsa deb aytiladi. Alloh taolo shu ikki muborak bo'lgan jimish bilan ant etgan. Barımızda bilemiz, Allah Teala kadirli bulgan aybirler bilengine ant etkenin. Mine mında cemaat, mine şu orunda biraz ezrek fikir irtibalarga gerek. Allah Teala birgine aybirni de Kur'an'da urunsızga koymagan. Urunsızga tugul. Hatta aytile turgan predmetlarının, aybirlerinin sonları da bir ahamiyetke iyi. Sonlarına hatlı. Buna eğer korasak, Kur'an'da tin degen jimish, o birgine tapkır aytile iske alına. Kur'an'da birgine oranda olda bulsa Tin suresinde hem kalgan tağın Kur'an'da anda aytik Nur suresinde, Nahl suresinde, El-En'am suresinde, Abese suresinde, şu surelerde Allah Teala zeytunni iskala. Ne? Tin hem zeytun. Peygamberimiz bitinde sallallahu aleyhi ve sellem şu zeytunni aşarga kuşkan şalay bit. Hem onun mayı bilen tenlerimizni sıpıraga kuşkan. Şalay şeşlerimizni maylarga, tenimizni sırtırga şu may bilen. Mübarek may. Hemine indi men okugan edim bir jirde mine şu zeytun degen isim ol Kur'an'da 6 orunda iske alına 6 tapkır. Tin aytganimcha birgina jirde. Men okugan edim Yapon galimleri deyip, lakin men resmi çıganaklardan taba almadım endi. Resmi çıganaklarda ol yok. Galimler, Japonya'nın galimleri nindidir bir daru işli başlaganlar indi starение. Kişinin indi ol indi keri kagıp bolmay turgan aybir indi ol. Yani kartlıkны birinçikte jibermiçe turib bolmay. Lakin indi ol ezrek ekringine kişi kortaysın için yaşlıkны köprek saklap kalır için alar nindir bir eliksir nersedir ezirlerge tilegenler indi. Hem alarını mine şu iki jimiştegine tapkanlar. Tin bilen zeytundegine.
эликсир молодости деп бик язада башладыгыз, ахырсы теге яш калырга исәбегез бар ахырсы. Шулай булса да инде җәмәгать без аны инде кулланырга тиешлебез инде җәмәгать. Менә без аны нәрсә файдалы булса, кеше анардан ничектер менә баш тарта никтер. Менә ничек кенә булмасын, нәрсә генә булмасын. Пәйгамбәрбез кабакны яраткан бит инде, әйме? Ләкин менә без кабакны никтер ашамыйбыз. Кайбер кеше ашый торгандыр инде. Ләкин менә бик ашарга тырышмыйбыз. Әйе. Гел бәрәңге ашаган кебек ашамыйбыз бит инде, шулай бит. Бәрәңгене күп ашыйбыз бит инде. Ләкин менә ике җимешне Аллаһ Тәгалә исәпкә алган. Менә шушы Япон галимнәре әйткәннәр, менә шушы көн сайын рационда әгәр дә 1 тиен һәм 6 зәйтүн булса, шул җитә дигәннәр. Аларга әйткәннәр, Коръәндә бит нәкъ шуның хәтле искә алына дип. Зәйтүн 6 тап. Менә әйтәләр җәмәгать, мин рәсми рәвештә дип әйтә алмыйм, аны чыганаклар таба алмыйм, чөнки җәмәгать аны бит инде яшерәләр дә күп очракта, андый әйберне. Менә шушы галимнәр шушы әйбернең инде алар исбат иткән әйбернең Коръәндә ничә тапкыр искә алынганлыгын исәпкә алып, алар ислам динен кабул иткәннәр дип әйтелә. Исламны кабул иткәннәр. Күрәсезме? Аллаһ Тәгалә бит инде күпмедер санамыйча гына бер 10 тапкыр, 15 тапкыр әйтә ала бит инде, әйме? Шулай бит. Ләкин ул аның әйтә торган сүзләрнең саны да әһәмиятле, бик мөһим урын алып тора. Тин 1 тапкыр, зәйтүн 6 тапкыр искә алынган. Шушының белән Аллаһ Тәгалә ант итә. Димәк, булар шушы мөбарәк булган җимешләр булганга күрә Аллаһ Тәгалә ант иткән. Менә тагын әйтәсем килә инде, без бит инде Коръәнне укыйбыз. Әйттек, аның саннары да мугҗиза. Мугҗиза ул нәрсә дигән сүз инде? Мугҗиза дигән сүз ясала ғаҗиз дигән сүздән, ғаҗиз. Ғаҗиз ул кешең җитми торган әйбер. Кешенең башы да җитми, кеше дә җитми торган әйбер була. Аңлашыламы? Менә әйтәләр, кешеләр әйтәләр, менә инде күпме тырыштым аңлатырга, ғаҗиз булдым диләрме? Ғаҗиз. Ғаҗиз булдым, инде көчем бетте дигән сүз. Һәм димәк, Аллаһ Тәгалә Коръәнгә шушындый әйберләр куйган, кешенең аның башы да кеше дә җитми аңлатырга. Ул була мугҗиза. Һәм менә шушы сүздән инде ясалган әби дигән сүздә ясалган. Гарәп телендә әбигә, карт кешегә аҗуз дип әйтәләр. Аҗуз, ягъни кеше җитми торган инде. Ягъни көчсез калган кеше. Менә мугҗиза, бу Коръән ул үзе мугҗиза. Аның һәрбер хәрефе мугҗиза. Махсус шуның белән шөгыльләнә торган галимнәр бар бүгенге көндә. Мәсәлән, әйтик, Коръәндә 5 вакыт намазны Аллаһ Тәгалә фарыз иткән бит инде, әйме? Аның анда рәкъатләре бармы? Юк. Менә хәзер җәмәгать бер галимне тыңлаган идем. Бер ул инде мөселман галиме, ләкин шуның белән шөгыльләнә торган, Коръәнне өйрәнә торган. Әгәр дә без уйлап карасак, 5 вакыт намазны, аның фарызлары бит инде Аллаһ Тәгалә фарыз иткән безгә. Фарызларны укыйбыз. Алар барлыгы ничә рәкъат көне буена? Санап карагыз, 17 рәкъат барлыгы. 4 рәкъат илә, 4 рәкъат икенде, 3 рәкъат акшам, 4 рәкъат ястү, 2 рәкъат иртәнге намаз. 17 бит инде. 17. Менә намаз 5 тапкыр икәнлеген мин ышанмыйм, Коръәндә ул юк дигән берсе. Хадистә инде бар, Пәйгамбәрбез әйтә бит инде 5 вакыт намаз, ничек иттереп Җәбраил фәрештә килеп өйрәтә анарга. Бу кеше әйтә, миңа хадис кирәкми дигән. Мен бар шундый кызганычка каршы шундый кешеләр хәзерге вакытта. Мин Коръәнгә генә ышанам, мин хадискә ышанмыйм дигән.
Yarar bu Kur'an'dan hazır bu indi doktor bu şunday galim kişinde hazır ayta neçe rakaat okuyuz de namazlarını 17 rakaat barlığı günü boyuna 5 vakit namaz farzları sünnetler 12 rakaat bitindi. Hazır bu kişi ayta bu galim ayta şuşa sırau beruvchi kishiga ayta namaz qachon farz bo'lgandi? Namaz qachon farz bo'lgan? Nindi voqeada? Mi'raj kechasida Alloh taolo farz etgan payg'ambarimiz bitindi Makka shaharidan boshdan Yerusalimdan Palestina, Yerusalimdan ko'kka ko'tarilib bitindi Jibril alayhissalom bilan ishga shulay. Bu voqeani siyli turgan sura nechanchi nindi sura deb ataladi bu? Al-Isra deb ataladi. Al-Isra surasi. Hem qarida bu kishi ayta, bu galim ayta sirov beruvchi kishiga порядковый nomerni qaraladi, порядковый nomer. Порядковый nomerni qaraya Al-Isra surasi nechanchi nomer deydi? Kishi qaray 17-chi nomer. Ko'rasizmi? 17-chi son Al-Isra surasi 17-chi son. Bütün farz bo'lgan namozlarning sonin ko'rsata turgan suraning soni. Anlaşılamı? Elulanda tağın köp narsalar söyley. Cemaat, onu onsa köp vakitni alayında. Cemaat, mine bu muciza değil mi? Bu özüden bir muciza. Cemaat. Her bir sonu, harfler sonu, sözler sonu, onun inçik itip urnaşığı bütünüsü de muciza. Mine Allah Teala tağın bir ayta, Kur'an'da Bakara suresinde şunda ayet var. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Biz siz ne diye Muhammed ümmeti orta ümmet kıldık diye. Buna aytamiz biz zalatay seredina deyip. Buna altın ortalıkta barıcı. Nittiginde de tügül olmadı da tügül. Yani dürüst ettirip tupturu yoldan barıcı. Men siz ne diye Allah Teala orta ümmet kıldım diye. Orta degen söz vasat degen söz Arap dilinde. Buna hatta şuşu sözünü de şuşu ayetini de Allah Teala tilesen içik koymagan. Bakara suresinde bitindi bu ayet, değil mi? Neçe sure Bakara suresinde barlığı? 286. 2'ge bölü güzel şuşunu. 143. Bul, değil mi? 143. ayette kile şuşu orta degen söz. Bakara suresinin ortasına koygan Allah. Bu mümkün mü? 23 yıl boyu ingen Kur'an'ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neçe getirip koyayım iken deyip aptırap onlarısın oylap tabıp şolay koygan deyip olayız mı? Mümkün değil cemaat. Gün degen el-yevm degen sözler ey mi? Kur'an'da 365 tapır kere. Onu kim sanab oturgan? 365 tapır sanab şun kadar sözler koyayım deyip bir kim de sanab oturmuyor. Yani bunun içi kırığı yok cemaat. Eğer de bulay indi sili başlasan Kur'an'ın mucizasız turunda. Biz hazır Tin suresinin tefsirinde anıtabız bulay olsan inşallah. Şu an göre devam ederiz. Demek Tin hem Zeytun turunda bildik eybit. İkinci ayet ve tur sinin hem de min tur tavu bilen ant etemdi. Tur bitindi ol cemaat ol Musa aleyhisselam Allah Teala bilen sileşken tav. Bu bek matur tav, türlü jimiş kuvakları ösettirgan tav indi ol. Tur deb atalayında tur sinin degen sözünde cemaat ol mübarek degen anlatav. Burunғы tilden kirgen sinin ol mübarek bulgan tur bilen ant etemdi Allah Teala ayta. Ol tavını indi cemaat ol Yahudlar üstüne de kütergen Allah Teala. Ol tavını biz anadı Tevrat'ını Musa aleyhisselamga beredi. Musa aleyhisselamga Tevrat ingeş Yahudlar bitindi kabul eterge tilemeyler.
üzlerine tilegen, üzlerine şaganlığına kabul iteler. Allah Teala ite ve rafa'na fawqakumut tura. Turunu biz sizin üstünüzge köterdik dedi. Kabul itigiz diye aytdı. Khuzu ma ataynakum bi kuvvetin. Küç bilen alıgız şu Tevratna dip aytdı. Yani mecbur ite Allah Teala. Alar secdege kiteler, üstlerinde küz aldına kiterigiz tav otursunlar. İşte tav oturar. Yahudlar korkup secdege kiteler cemaat. Lakin bizdeki şekilde tugul. Yahudlardan çık secde kılalar bilesin mi? Ne bulaygına. Yanakları mene şulay ettirip koyarlar da jirge. O üzleri secde kılalar bulay ettirip iske koruylar üzleri korkup tavga düşmez miken diye. Ayya şundan alar yanakları bile secde kılalar Yahudlar. Mene bu cemaat bu Tur tavu hakkında indi. Allah Teala o Tur tavun üstlerigizge de bulut kötergen kebek köterdikti. Yani Allah Teala şunday ittirip indi korkutup kabul ittire bilesin mecbur itip. Lakin Allah onu kabul etseler de özünüz bilesiz bitinde köp neçe tapkır buzalar ol antların aytgan sözlerinde turmaylar. Demek o Tur ol Musa aleyhisselam Allah Teala bilen söyleşken uğranayma. Kayda uğraşkan indi ol Sinay yarım otrağı var. Ol Mısır'a kire cemaat. Mısır teritoriyasına kire. Egipet teritoriyasına kire. Allah Teala demek izgi bulğanga göre şuşu tavda Allah Teala bilen söyleşken urun bitindi Musa aleyhisselam'nın şuşunun için Allah Teala ant ite. Demek Sinin nese degen söz? Mübarek bulğan, izgi bulğan urun tav bilen ant itemdi. Şuşu tavda Musa aleyhisselam söyleşe Allah Teala bilen hem Allah Teala bitindi onlarga tavga kararga koşa. Musa aleyhisselam sıragaç ey Rabbim senin körünüğünü tileyim sana korysam kiledi geç. Onlarga Allah Teala sen mena koruy almysın. Eğer tilesen tavga kara dip bitindi. Tavga karap tıra alsan meni körersin dip aytdı. Tavga karap tıra alsan meni köre alırsın diye. Lakin indi Musa aleyhisselam başın askayıp tavga karap tırgan vakitte tav işile başlagaç Allah Teala körüne başlamay nurununa jibere ezrek. Mene var mı şunday lazerlar ayımı? Eğer lazer tise işile başlay. Cemaat bu şunday primitivni çalıştırı oyundu. Allah Teala bilen bir nesne çalıştırıp bulmuyor. Leyse kemisli şey. Onun bilen bir nesne de çalışmıyor. Onun şekilde bir nesne de yok. Musa aleyhisselam anını oldu bir galaşışında. Uyangaç indi, onlara tövbe etti Allah Teala'dan sonra. Mene şu uğranı indi, Tur tavında. Tur tavında onlarga şu Tevrat kitabı inge. Onun turunda da cemaat uzak ile bulayındı. Ve hâzel beledil emin Allah Teala hazır niçe bir bile ant ettiminde? 3 bir bile ant etti. Tin bilen, zeytun bilen, hem onlara Tur tavu bilen, mübarek bolgan Tur tavu bilen ant etti. Hem 4 bir bile ant etti. Ve hâzel beledil emin şanıçlı, imin bulgan, tınıç bulgan şehir bilen ant etemindi. Mekke bilen ant etemindi. Allah Teala izgi dünyadagi eng izgi o'rin bilen Mekke şehri bilen ant ete. Emin. Emin degan söz endi безопасный degan söz. Tınıç o'rin. Onda bir nindi de hatta bizning qarashqa endi halal bo'lgan aybirni de u haram deb atalar shuning uchun. Onun territoriyasi haram. Mesela barasın yo'qolgan aybirni ondan bir ayttirib alıp senge salarga yaramay. Yo'qolgan aybirni. Nerse eken bu deb aytib tanır için gina yaray. Ana kiri koyasın. Ağaç sındırıga yaramay, kiyik avlarga yaramay, bir narsa bitirge yaramay. Tege ziyan ete turgan aybirlerini yaray. Mene Peygamberimiz aytdi sallallahu aleyhi ve sellem ihramda vakitte da de şu Mekke territoriyasında hacga bargan kişilerde hacilar da haci bulmagan kişilerde ihramda vakitte da ihramda bulmagan vakitte da 5 aybirni
Peygamberimiz üterege kuşkan. Bir şey birine. Birincisi şunun şol ülekse aşıtırgan korga, ülekse aşıtırgan korga. İkincisi hayda ol nindidir laçınga aşağıgan bir karşun. Dip atalam el ol şuşunday. Şulay yok ut tarata tırgan şuşunday ziyan ete tırgan kışındı o. Üçüncüsü yılan, dördüncüsü çayan, skorpion. Hem beşincisi kıtırgan et. Kıtırgan et. Yani ne bularına sanap gitken vakitte hazır biz cemaati üterge çıkıp gitmemiz indi alarını. Bu nerse ziyan ete tırgan. Fevasik diye atala. Yani ziyan ete tırgan evirler. Anlaşıldı mı? Mine şuşu urunda cemaat bu şuşunday urun, imin urun, onda bir nindi de naçarlık işlenirge tiyişle tügel, ağaçta sındırılırga tiyişle tügel, bir nindi kiyikte ütirilirge tiyişle tügel, şuşunday imin urun. Hatta mine hacılar cemaat, onlar İslimayda sertirge yaramıyor. İhram vakitindayın. İhram vakitinde. Hac kılgan vakitte. Ahırdan gına hacdan çıkkaçkana çeşini alabız. Şulay bit. Lakin cemaat bu emin degen söz ol Mekke şaharının ol ismi ol beledil emin ol imin bulgan şahar ol Mekke şaharı. Yani şunun için ol haram deb atala. Haram ol kagılgısız degen söz. Yani zapovetni urun. Mine hazır indi dört eybir bilen Allah Teala ant etkeş nerse değil. Laqad halaqnal insane fi ahsani taqvim. Dürüstlükte de biz Allah Teala biz diye beyte. Ne için biz diye beyte mine mında? Halaqna. Halaqtu değil mi? O halaqtu deyip deyte. Lakin halaqna deyip nerse için eyte? Biz deyip. Biz yaralttık deyip. Kişini deyip. Kişini yaralttık. İn kurkem surette deyip. İn kurkem surette yaralttık. Ne için biz deyip etken? Neydi fikirleriniz var? Mene eğer de cemaat bir işne ulu ikenligin, vajni, mühim ikenligin eğer de biz көрсәтергә теләсәк, yarar tırışır biz deyip eytemiz, değil mi? Bize bir gene kişi bulsa da tırışırбыз, işlep kararbız, uylap kararbız diye. Allah Teala mında kim nedir? Kişini yaraltkan vakitte, atabız edemni yaraltkan vakitte kim nedir? Yerdemge çakırgan da birge işlegenler degen söz tügel, belki ululap eyte özün. Hem indi edemnin yaralığı da zor vakıga bula bitindi. Zor vakıga, ulu eybir ikenligin körsetdi. Hatta feriştelerden secde kıldır Allah Teala. Hem in matur surette barlıkka kitirdik di. In matur surette. Eğer de kişi özün köresi kilse, bilesi kilse cemaat, ol Allah Teala birgen formuna mine biz bitindi. Yokkagına bularını söylemedik. Ötken derslerde birinin nerse forma özgertirge tiyişli tügel. Allah Teala anın bik matur surette bar etken. Allah Teala öz eyte. Feriştelerden de, jinlerden de, hayvanlardan da, bütünüsünden de motor in motoru edin bağlı. In motoru. Ahsen. Buna ahsen degen söz. Bar hasen. Hasen degen söz. Eğer hasen yakşı. Motor yakşı. Ahsen bulsa o in yakşı bula. Anlaşıldı mı? Yani eğer de mesela sözün başında ol atalayındı yani kişinin mesela birey-birinin en kadirli, en yakşı ekenligin körsetesin kilse, indi elif hamza koyulandı. Mesela kebir zor bulsayma, ekber bulsa en zor bula. Anlaşıldı mı? Mesela cemil, matur, evet. En matur bulsan desen, en matur. Ecmel bula.
Mana ahsan ul iň ýakşy, iň görkem suretdedi. Allah Teala ýaralypdy. Allah Teala şoňa görä aýtdy: "Ya eyyuhal insanu ma garraka bi rabbikal kerim." Seni ýomart bul ey adam balasydy. Ey kişidi. Seni nerse mecbur etdi, nerse aldady seni di. Şonuň hatly ýomart bolgan Rabbiň Allah'a gıybet kılmaska. Iň görkem suretde bütün organlaryny üzerine koyup, şunday mana qoşlarga hatly boldurup, mana qoş garap tildençik bula, hajib. Hajib, hijab sözi şundan alıngan indi. Hijab yani koplap tura. Hajib olnik, mana munda mangoydan akkan tirlerini şolay munda közge agyp düşmesi için hajib girte bolup tura. Allah Teala bitinesin üzerine koygan. Biz silegenimiz var indi. Köz ýaşy turunda tuzlu, eýme, nizamirzaýky, burun suwy, awuz suwy, urunlary bilen almaşdyrmagan bit Allah Teala. Egerde tuzlusy munda küçse, tuzsuzy munda küçse, eş harap şolay bit. Silep bitirlik tugul, Allah Teala iň görkem suretde bar etken. Hatta bir kişi etken hatynyna eger degen sen aydan da maturrak bolalmasaň, men sana talak berem degen. Şolay dep etken, bilesmi? 3 tapkır hali. Şansın bu hatyn hijab giygende, bint aýryldım degen hali. Gazyga baralar, bütün galimler aýtar, bu aýrylgan, şolay aydan maturrak bolmay. Anda bir galim otura. Ebu Hanife rahimahullah'ın bir şakirti otura. هميتا بوقي والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Biz kişini iň motor suretde ýaraltdyk di. Aýdan da motor bolalmy? Ýagny aý anardan motor bolalmy? Bu halif aýta, senin hatynyň aýrylmagy. Aý anardan motor bolalmady. Allah Teala etken bit, iň motor suretde ýaraltdyk kişini di. Başka galimler etken kara bu ayrılgan bitinde. Ayrılgan sanalak kebek bitinde mi? Lakin bu ayet bilen ana kiri kaga yok. Allah Teala ete kişini iň matur suretde ýaraltdy. Şoňa görä jemaat bu bek de mühim bolgan şonday ihtibarga alyrga laýykly bolgan bek görkem ayet. Bigirek de bu bizden hakda bitinde. Bizden iň görkem suretde ýaraltdyk di. Ondan sonra ite 4-nji ayet boldu. Summa radadnahu asfala safilin. Soňandan emdi biz onu di tübenleriniň iň tübenine gaýtardyk. Mine garagyz jemaat. Bunda asfal. Ahsan diýenni garagyz hem asfal. Asfal iň tüben degen söz indi. Iň tübenge gaýtardyk di. Bunda jemaat indi galimler iň tübenniň nerse ekenligin türlü şeýteler, iň tüben. Baştan iň motor ettirip yaratılgan. Onlar bitinde quartaygoç, bik qaty, arkalary bükülgeç, gözleri görmey başlagaç, hatta şu hal kişi quartaya bitinne gözleri, qaşlary şolay teşip gözlerini de tymaly bitinde. No, dersiňe aýtkanda eger de yaş wagtyndagy bir fotografiýasyny garasaň, onu tanyp bolmaýdy. Şolay. Asfala safilin birsi bir aňlatmasy şu. Ýagny iň şonday tüben derejege şonday kartlykyny, zagifligine erişdirebildi. İkincisi eger kişi dinsiz bolsa, Allah Teala'ga gıybet kılmasa, ol hayvandan da tüben gerek düşe diýip aýtýarlar. Hayvandan da tüben gerek düşe. Şolay bitindi. Mana garaýsaň, isrek ol awnap ýata, ol indi anyň awuzynda eşekke söz, bu üzep piçrak, mana hatta indi aýtyp bolmaý iň eşeki bir hayvandan da eşekrek bolaýyndy jemaat. Mana hatta egerde şunday derejege düşüp ýeteler, piçak bilen korkatyp, etisinden, enisinden akça alýarmy? Egerde bir mese hatta suýurga da mümkin. Onu nindi hayvan işli? Onu bir kimde bir nindi hayvan da işlemi. Mana göresinmi, nindi ýugary derejede bolgan edem balası, o
demek tübenge düşe. Hem busa ikinci hem üçüncü tağın anlatması cehennem. Cehennem ing tübenge düşürdük. Yani ol edem balası cehennem için bitinde yaratılmagan. Bulay Allah Teala bitindani baxtli bolar için yaralttık di. Lekin kişi özünün tekabbürlüğü, kirligi bilen ol cehennemge düşe. Esfele safilin ing tübenlerinin de tübenine. Allah Teala ite Kur'an'da وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Biz de küp kişilerini de hem cinlerini cehennem için var ettik de. Cehennem için. Küp kişilerini hem cinlerini de. Niye için ikenligini ite cemaat? O maksus kızık etip tügül. Lehum kulubun la yaqiluna biha. Onlarning de anlamaytırgan de. Yürekleri de. Ve lehum a'yunun la yubsiruna biha. Onlarning de gözleri var, görmedi. Ve lehum azanun la yesma'una biha. Onlarning kulakları var, işitmilerdi. Yani kişi özü şuşunday tekabbürlük bilen özün özü şuşunday tübenge düşürür adam balası. Hem bu kişinin de cemaat hur bulup cehennemge kirenler. Ne bu indi in tübenlerinin de tübenim de cehennemde. Şundan sonra indi mana Allah Teala ite kimler in tübenlerinin in tübenine kimler düşmez degan vakitte Allah Teala cevap berip ayta bu indi mana aldağı ayet, aldağı kilesi ayet anlata edem balasının tübenlikke düşüden saklı turgan yolunu irete Allah Teala. Tübenlikke düşmesi için yolların irete, kürsete ol başlana cemaat ille deyip, ille. İlle degen söz, o Tatar tilinde de var indi. İlle megar diye biz indi, değil mi? Rusça кроме тех, которые уверовали, илляллазина аману. Görüyorsun imanның derecesini görsete Allah Teala. İmanını Allah Teala köngülge salgan. Şark suresini uzduk bitin değil mi? Buna da galimler aytarlar şol bir tirede yürüyüşü sure deyip. Mana Allah Teala kişinin kalbin nur bilen tutursa, nur bilen tuturada bu kişinin nuru yüzüne de çığa. Mana bu kişinin köngüle anlarsın, ağırlıklarını da jingil kabul ete başlıyor iken. Mana şuşunday mana Allah Teala bülek bergen anlarga. Mana şatlık kelse eymi? Artık şatlanmay. Bu Allah Teala'nınki dep aytadi. Meniki demey. Artık şatlıktan artık şatlanırga da yaramaydı. O Allah Teala'nınki. Koygu kelse birer probleması bulsa, bu Allah Teala'nınki dep aytadi. Ulan özü berdi, özü aldı mesela. Dep aytırgan. Lakin mana nindi bu küçlü, ruhlu kişigine, baxtli kişigine mana işley ala. Mana iman. Mana tağın bir mesela yoqtılık, kişinin köngülüne yoqtılık tulgan bolsa. Mana kişinin iyinde mesela yoqtı, ama uramda qorangı bolsa bizde o nime bir şey mi yok mu? Yok beyt. Mana uramda qorangıda yersen, beyt. Irakta bir yoqtı, bir teraziden yoqtı düşüp tursa, biz onda da varıga tırışabız endi. Mana bu musulmon kişinin misalı. Eğer de mana uylap qarayk, uramda mesela yağmur yawa, jir, anda islak, şuşunday qarlı, bızlı yawayın deymi? Lekin eğer kişinin köngülünde şatlık bulsa, olanırga uramda tesir etemi anın nerse bolgan? Yok cemaat, anın köngülünde şatlık çünkü. Pagoda anırga ne meşayet, şuay bit. Mana bu imanını Allah Teala şunday bergen anırga eymi? O mana nerse bolsa, o şatlık anırga. O eng baxtli kishi. Şuna göre galimlerden bolgan bir galim ayta, eğer dedi patşalar de bizde bolgan baylıkны de, yüregimizde bolgan baylıkны eğer de bilseler, onlar bizge de karşı suguşka çıgarlar edi de, kılıçlar bilen de. Tartıp alırga tilep. No, tartıp alıp bolmayan. Demek cennet ol bizning qalbimizde. Mena söylegenim var. Belki işitganiz yoktur. Mana Kur'an'da baxt degan söz ol birgina tapqir qabatlana, bilasizmi? Birgina tapqir baxt. Nende söz surada o, bilasizmi? Ha? Hud surasining 108-oyati.
Hud suresinin 8. ayetinde Allah Teala ayet bilasizmi çıktı? فَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Bəxtli bulğan kişiler alardı, cennette bulurlardı. Bilasizmi? Su'idu degan söz aymi? Bəxtli bulğan kişiler cennetke kirirlerdi. Demek qaragız, cennetke kirgeç kişi bəxtli bulabitin, değil mi? Lakin yok. Cennetke kirginçe bəxtli bulurga gerek. Mine şu köngülün iman bilen, mine şuşunday nur bilen tolgaç, mine dünyada mine şuşunday haletde kişi yaşasa, Allah Teala'ga gıybedet kılıda toğra bulup, sabır bulup, keng köngüllü bulup, açık izli bulup, konakçıl bulup, bela kazalarga sabır etüçü bulup, dinge indevçi bulup, naçarlıklardan tıyıvçı bulup, yani köngülün Allah Teala kengeytken nur bilen tuturgan, bu kişi bəxtli bulganga köre cennetke kire. Galimler aytalar, baştan kişi cennetke kirege tiyiş dünyada deyip. Dünyada cennetke kirege tiyiş. Anlarına kire ahiret cennetine. Şuna köre çın bəxt ol cennetli bulu. Dünyada da ahirette de. Lakin ol cennetli bulu, ol bəxtli bulu degen söz. Ol kişige sınavlar kelmi degen söz tügel. Olanı sınavlar kelse jingil ötkere deyip anlarga gerek. Mine ol cemaat iman. İllellezine amenu ve amilus salihati ikinci sıfatları Müslümanlarının illellezine amenu ve amilus salihati dürüstlükte onlar şandılardı Allah Teala'ga çın köngüllerinden. Men indi aytganim bar, ışandım degen söz ol Allah Teala'ga barlığına ışandım degen sözgine tügel. Anı Mekke müşrikleri de ışanganlar, şulay bit. Mekke müşrikleri de ışanganlar. Hazır bizning tatarlar da şulay ışanabız dep aytalar. Lakin mında ikinci şanu turunda söz bara. Anın sözüne ışanu. Anın aytkenlerin ışanıp kabul etü turunda söz bara mında. Bar vera, bar doверие degen söz baraymy? Işanu hem ışanıç. Eger de Allah Teala ayta, "Mena ışansagız di, mena iyerigiz" dep aytindi. Menim aytkenlerime de. Eger ha şiklenseň, olay işlesem ýakşy bolurmysyň, ýokmy? Bik yarap bitmez bit zamanasydan da tügül hazır. Nerse dep aytyrlar, men onlar nerse işlerimin. Bu indi şonu tügül. Bu şikleni. Belki ol işler de, lakin şiklenme. Bir saytsa odaşkan kişige, "Ede kardeş, menim artymda bar. Menim artym barsaň odaşmazsyň" dep ayta. Onun artyndan iyerip gitgeç, tegi kişi tawga minse, "Neganda mineseň" dep aytsa, ormanga kirse, "Neganda kirdiň" dep aytsa, balotaga taba barsa, mesela tayaklar bilen aýmy, "Neganda kireseň" dep aytsa, çytyrmanlyka kirse, "Nek çytyrmanlyka kireseň" dep aytsa, bu ışanuşy bolmaýar bitindeymi? Ol anyň artyndan barırga tiyir ışanıp. Mene Allah Teala'ga ışanu ol şuşulay. Nerse aytdy Allah Teala, sen onu kabul et. Eger de Allah saklasın, koy bir kişiler var. Kur'an bitinde 1400 ýyl ingen, ol bitinde hazır 14 gasyrdan soň indi hazır bizim zamanga ýaramaý bitinde dep aytyrga mümkin. Allah aytsa mında iş harap bitinde. Bu kişinin iman zagyf tügel, bu çykyp gite. Cemaat, bu çykyp gite. Ne için? Bu yaramy hazır bizning zamanga dep aytsa. İman bitti. İllellezine amenu ve amilus salihat. Onlar soňda şu imandan soň alar parlyýry, izgi amellerini kılsalardy. İzgi amellerini kılsalar, izgi amel nindi izgi amel dep nerse ol izgi amel dep soragaç, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, "Iň izgi amel nindi ameldi?" Iň izgi amel nindi amel dep ayta? "Es-salatu ala waqti hadi." Wagtynda okylgan namaz degen. Iň izgi amel mene şuşuny biziň halyk unutmasaýdy. Eş namazda tügel, köňüliň çista bolsyn, namaz okup gana kişi bolmaý, namaz okugaç kişi boldy dep aýtyp, mesjidge ýeri başlagan, okurga ýeri başlagan, mulla bolgan, abustay bolgan, elik kim ekenligini unutgan, indigine sözler aýtmaýlar indi jemaat.
Ул демәк, элек ничек булган булса, мәсәлән, элек начар булса, ул шулай дәвам итәргә тиеш булган кебек инде, әйме? Менә әгәр шулай дәвам итсә, ул нормальный була микән инде? Анда мәчеттә юнны кеше юк, анда берсе әйтә инде. Анда мәчеттә юнны кеше юк, анда йөрмим. Мен аңа булай дип әйттем. Әйтем, ичмаса бер юнны кеше булыр иде, йөри башлады дип. Ул анарга сүз әйтә алмады инде. Ул бит инде анда юнны кеше юк дигәч, хәзер ул бит инде мин юнны кеше дигән сүз бит инде. Әйтем, ичмаса әйтем, сиңа карап үрнәк алырлар иде, дәрес алырлар иде, аннары синнән карап тәрбиягә өйрәнерләр иде дидем инде. Шулай. Ләкин ул барбер андый кеше менә шулай ул гаип табарга өйрәнгән ул. Менә бит инде җәмәгать ак киемең булса, ул күренә топ, әйбет. Кара булса, анда күренми. Динсезлеккә чумган, баткан кешенең бер гаибен дә күрмиләр. Әгәр мөселман булып, туры юлга басса инде, шундук аның гаибен дә күрәләр. Үзе намаз укый, үзе шундый, үзе фәлән дигән, шундый сүзләр китә. Аллаһ Тәгалә кушкан фарызны кеше нинди генә гөнаһлы булса да үтәргә тиеш, ягъни шуны онытмаска кирәк. Нинди генә гөнаһ булса да, мәсәлән, кеше исерткеч эчәди, тәмәке тартады. Һәм әйтеп торам, нинди гөнаһлар, әйме? Намаз укырга тиеш ул барыбер. Ул йөкләнгән аның өстенә. Вакытында укылган намаз, ди Аллаһ Тәгалә, пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ Тәгалә йөкләгән. Вакытында укылган намаз. Аннары нәрсә дип сорагач, нәрсә диләр? Ди пәйгамбәрбез. Биррул валидейни ди, беләсеңме? Әти әниеңә изгелекле булу ди, әти әниеңә. Беләсең, шунда ук килә. Ибадат, намаз, аннары ата-анаңа изгелекле булу. Соңыннан аннары нәрсә дип сорагач инде әл-җиһаду фи сабилиллаһ дип әйтә пәйгамбәрбез. Аллаһ юлында җиһад кылу ди. Җиһад кылу ул тырышу инде. Тырышу, сездә җәмәгать менә гыйлем алып утырасыз, бу тырышу бит инде. Тырышу безнең барыбызның да бу тырышу, Аллаһ юлында җиһад кылу. Тырышу динне куәтләү өчен. Бу теге сугыш кырында ансы да җиһад, ләкин әле ансы кечкенә дип атала. Иң зурысы аның нәфесеңә каршы көрәшү, нәфескә каршы көрәшү, җиһад. Үзеңнең начар сыйфатларыңа каршы көрәшү. Менә булар җәмәгать изге гамәл. Моның белән генә бетми изге гамәлләр. Изге гамәл җәмәгать ул шулай аңларга кирәк. Изге салих дигән сүз ва гамилу салихат. Салих дигән сүз ул яраклы дигән сүз. Әгәр гамәл бит инде ул, әгәр дә син гамәл кыласың икән, ул яраклы булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә кабул итәрлек. Әгәр дә ул кабул итте икән, димәк син аның ризалыгы өчен эшләгән. Садакамы ул, хаҗмы, курбанмы, намазмы, башка гамәл гыйбадәтме? Син аның ризалыгы өчен эшләгән булсаң, ул аны салих ди. Салих, ягъни яраклы, пригодный. Әгәр менә заводта да менә сортировщиклар бар, карыйлар, монсы брак булса, нишлиләр аны? Кырый алып бәрәләр бит әйме? Менә конвейер бара, алып бәрәләр. Аллаһ Тәгалә дә кешенең кылган гамәлен изге тышкы яктан изге гамәл кылса да, әгәр дә ул аны аның ризалыгы өчен эшләмәсә, ул аны кырыйга алып бәрә, ул аны кабул итмәй. Менә җәмәгать кытылучылар кемнәр? Кемнәр түбәнгә төшмәсләр? Иман китереп изге гамәл кылган кешеләр. Бөтен дин шушының içinde. Аларга нәрсә булыр ди? Фалахум аҗрун гайру мамнун. Аларга ди битмәс төкәнмәс әҗр булыр ди. Битмәс төкәнмәс әҗрләр булыр ул кешеләргә. Аллаһ Тәгалә әҗрен бирсен дип дуа кылабыз бит әлеме? Менә кемнәргә әҗр савап була, менә шушыларга әҗр савап була. Алтынчы аят булды. Шуннан соң инде Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фама юкәззибука баъду бит-дин". Менә шуның кадәр ди, шуның кадәр инде аңлатканнан соң, шуның кадәр әдәм баласын кешене шундый матур сыйфатта яралтканнан соң, анырга бөтен нигъмәтләрне инде биргәннән соң ди. Эй кеше, ди, монда пәйгамбәребезгә адресланмаган ул.
ул әгәр анырга дөресленгән булса, инде шуннан соң да син ничек кыямәт көнен ялганга тотасың дип әйтми бит инде пәйгамбәребезгә. Тәфсир кылучылар да шулай дип әйтә. Бу кешегә адреслаган бу сорауны. Фәмә юказзибука бәгъду биддин. Соңыннан ди, шушы кыямәт көне хакында сөйләп аны юк дип әйтеп, ул булмый торган әйбер ялган дип кем әйтә алыр ди. Нәрсә ул көнне ялганга чыгара алыр ди. Ягъни безнең менә халык арасында да Аллаһ Тәгалә туры юлга кертсен инде андый кешеләрне, аннан кайткан кеше юк, бер тапкыр яшисең, үләсең дә бетәсең дип әйтәләр бит. Үлдең дә бетте дип әйтәләр. Фәмә юказзибука бәгъду биддин. Соңыннан шушы дин дигән сүз инде монда җәмәгать, дин ул дин, ислам, икенче төрле ул яумиддин бар, кыямәт көне. Кыямәт көне. Ул җавап бирә торган көн. Шушы көнне ялган дип нәрсә әйтерсең ди? Кем әйтергә мөмкин тагы сиңа ди? Ягъни ышанмый торган кафир генә әйтергә мөмкин. Дин һәм ул ясалган шулай дәйин, бурыч дигән сүздән. Ягъни бурычларыңны кайтара торган. Пәйгамбәребез әйтә, кәмә тәдину тудан. Ничек синнән нинди караш, сиңа шундый караш булыр. Ягъни син нинди гамәл кыласың, сиңа шушындый җавап кайтарылыр. Ягъни бурычларны кайтара торган көн була. Ягъни хисап бирә торган, отчет бирә торган көн. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, фәмә нәрсә мәҗбүр итә, мәсәлән, кыямәт көне шуннан соң юк дип әйтергә. Сине ялган дип әйтергә, синең сүзләреңне ялган дип әйтергә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Демәк, ничек сине нәрсә мәҗбүр итә кыямәт көненә ышанмаска? Фәмә юказзибука бәгъду биддин алейса Аллаһу би ахкамил хакимин. Ахыргы аят, 8-нче аят. Аллаһ Тәгалә ди, хөкем итүчеләрнең иң яхшы хөкем итүчесе түгелме? Би ахкамил хакимин. Ягъни гаделлек белән хөкем итүчеләр арасыннан Аллаһ Тәгалә кем иң гадел хөкем итүче? Аллаһ Тәгалә сорау бирә, алейса Аллаһу би ахкамил хакимин. Бу сорау аяты. Сорау белгесе генә юк. Алейса Аллаһу би ахкамил хакимин. Аллаһ Тәгалә хөкем итүчеләрнең иң яхшы хөкем итүчесе түгелме ди? Ягъни ис-суди, самый справедливый. Аллаһ Тәгалә түгелме ди? Ягъни бер генә дә Аллаһ Тәгалә хаксызга бер кемне дә рәнҗетми. Бер кемне дә рәнҗетми. Кеше мөмкин рәнҗетергә. Нәфесе кытырта да, мәсәлән, анда кемнеңдер туганы яки әтисе сиңа начарлык эшләгән булса, аның гадәте була, ул кем рәнҗеткән, әйбит, ул кешедән түгел, аның туганыннан, аның баласыннан үч алырга. Беренче. Үчен ала ул шул кешедән. Кешедә гаделсезлек күп. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Вәлә тазиру вазирату визра ухра." Бер кешенең гөнаһысы өчен икенче кешегә җәза бирелмәс. Ягъни Аллаһ Тәгалә кем нинди гөнаһ кылган, аның үзенә. Син гөнаһ кылган икән, ул гөнаһ өчен икенче кешене җәзаламый. Аның хөкемнәре Коръәндәге хөкеме гадел. Кешеләрне рәнҗетми торган. Менә хәтта мирасны узган идек бит инде, әйме? Мирасны бит бернинди талаш, ызгыш булмасын өчен, талашып, сугышып, сутлашып бетмәсеннәр өчен Аллаһ Тәгалә тоткан да үзе белгән бөтенесен. Гадел иттереп. Аны кабул итү нәрсә кирәк? Кабул итү өчен нәрсә кирәк? Иман кирәк. Илләлләзина аману ва амилус салихат. Аны син
Ничек белгән, шулай иттереп кабул итәсең. Матур иттереп. Менә бу инде җәмәгать иман галәмәте була. Аллаһ Тәгалә гадел хөкем итүче. Кыямәт көнендә уйлап карыйк җәмәгать, хәтта хайваннарны да Аллаһ Тәгалә бәхилләтә. Хайваннарны бәхилләтә. Берсе белән берсе. Мөгезле зур, мөгезле хайван, мөгез сезгән булса, сезеп авырттырган булса, имгәткән булса, гарип калдырган булса, Аллаһ Тәгалә шушы хайванны көчле итеп, мөгез биреп, шушы хайванны сөздереп, дөньядагы шикелле анырга җәза бирәчәк. Хайваннарга хәтле җәмәгать. Ни кадәрле гаделлек анда. Ни кадәрле гаделлек. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, Мәлик Яумиддин ул кыямәт көненең хуҗасыдыр. Ул гаделлек белән хөкем итүче. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, "Алейсаллаһу би ахкамил хакимин". Аллаһ Тәгалә хөкем итүчеләрнең иң хәерлесе, иң яхшысы түгелме дип әйтә. Менә ахкам иң яхшы хөкем итүче. Менә бу сүрә шулай иттереп тәмамланды инде шушы тәфсир белән. Аллаһ Тәгалә хәерле гыйлемнәр бирсен барыбызга да, шушы алган гыйлемнәребезне башкаларга да ирештергә насыйп итсен. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Субханак Аллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк.